Polio ngambo kajarema hukaha mahoro wa mtume kajaka na jaraha kajaka na alama yukana harema mbahindu hauje fanu harema matraki izadunga abo Allahu jalla wa ala yedoju fanu jaraha na mwana nizo matraki shahad an la ilaha illa Allah wa ashhad anna Muhammadan Rasulullah yeze hari kutuno zibitifu ya homfo wa hahe zadunga abo Mwenyezi Mungu dojuo wakati yakola we roho hafu haulaya hajusiwa hahimisiwa havura Mwenyezi Mungu waeche dojuo ntinoto shahidi sikodo shahidi simadwi mela pibu ngawe Marseille ngwanzo pashie ngwanzo de aeroport kutuna mndobe hanga wana calling nywenji jitabisha ngabo numero tsayo na mumpare mwambie emalibo 50 euro rekanga wana koli reka kutsena koli rekanga nywenji reka mtsiwanji emalibo ngawe 50 euro ngone mwana nyuho ujo kutunda mndande ya mrenga ngojo mpare gujo henda ya mrenge ya mreje zoda honi malibo nda yayo 50 euro ale retour nana wajau ekamfano ngaba ndoda honi wanzo ahubehe wardi warejeziwa tujuru ngujo warenga ya mbeno aeroport pasho ya pashie warejewa dahoni malibo 50 euro ya decidio ba la mumpare metrasher lengas janwa elengas janwaz holi humzadze ya zamwana yere wakafadzihiro hukamruhindi mzaze mwenye mzawa mwana tikahama do wakati nenda maka na kwenda nao ni mtume siku nao na lekaburi la mtume abo basi abantu huparona lekaburi la mtume hata uliswifu wo hauje tanzina za fanu tsende maka tsende tsono lekaburi la mtume abona ero afanu hudahoni hango nsono kahama bala tsiro mtume ingonzo valweri hamandiro witrete nayi wirongoze nayi wirendexi hindu no ça fait mal yeholiho hukahama huono lekaburi la mtume yabonga tujwara bekazi jahushangaza yo valweri do bafundi hao lazima mndu yeona maiti mndu yalile mndu yashangaye yewe ngamjihadawo ngamjuo kana unumkisolo mziro haubanu koti mziro bwawo juu shazo tsinziro ha Mwenyezi Mungu paske helulongo wao ngotorongo hamalika afala haho waweche shatila haho ne komor paske baadhi ya hao wengi wa komori ngotabi hao le jafamu letanga ilo lirengwa na ensi kamili atanga msikiti wabo na mbwe hadisi kalu inna lillahi wa inna lillahi rajiun komori fini wala komor perdu shefu bashangu abo nzambao ngamsikiti narinjia harimu imada itimbi abantu yahosema na waindo dami minda minakumhose mana minda minatowe idhini yahosiwa ne yakumhose ekusanga kawata wewe hutorudi hujirende dada umzaze baraka ngabona tsolewa wende wa mhosa shawende watoe idhini ukakaribu na kumhosa zeumba na tsoroha hiyo ayahu nikeruhu sababu wa maitini minda minatende na buwe mwana na mwana badi kweli si asabu ja azi jaja tawakubwa maitiwi woni na bata wajuona ukahama mnda onele kabula mtume ibiduke na confiance no zimero hangu ni bwena ngalie mananga misieri hata nabani zambao nto bala tiruditso ambio kantu kono kamane romtume humiliation pour nos frères ewa yabubu waone maiti roho ya hao kejadi haitoka shuma ero hangu kejadi hake jashangaya hena mndu yekaone maiti mratintine fijo bale unga bo dossier zinji bana wala ndo rambi okana wendo ahose maiti halafu tena ukakaribu na kuhosa yaka hiyosa ndo ya hosa swafi mndu me hosa mjomba hangu halafaru maiti mwako hiyosa kawati ndongoza hushangaza hata hao kabati ndongoza nishangaza abo msiba rishuka ni mwana haho hatondolwa mauri poisson yo hadisa kweli tezo nanzwa nambe obano wajade alalilo balanenda hoshindoni haina mria buwe mashishiondo tihulumfi mito tiaruma shase tibamba la hawla wala quwwata illa billah mruka kaunoda kafadhalika fanu wahangu haja kamili ngamhambiyo ile amula biyo pratiquement impossible pour toi yewa yaweza mbo pia kana hafanyi wajau hasisi wajau yewaza dingo ihobola ula pia ula mnyanya hau izendongo izo pia alhamdulillahi rabbil alamin ti osofano ramera mjomba hangu karjaona damu unja shonga bo mjufumo wanduza ho noveza utapilia utsamika ba ufunge polio ngombo kajarema hukaha mahoro wa mtume kajaka na jaraha kajaka na alama yukana harema mbahindu hauje fanu harema matraki
izadunga abo Allahu jalla wa ala yedoju fanajara hana mwana nizo matraki shahada an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yeze hari kutuno zibitifu ya humfo wa hahe zadunga abo Mwenyezi Mungu dojuo wakati yakola we roho hafu haulaya hajusiwa hahimisiwa havura Mwenyezi Mungu waiche dojuo ntinoto shahidi sikodo shahidi simadwi sabu dojuo kani mwana haho hafu shuja wala dova hano Mwenyezi Mungu ya mumbi alhamdulillahi rabbil alamin. Yeka mfano kana fursa yoka umziye yatifanye shashindwa shila hujumziya haukudumziya ranzi namzaya mushinda tuzingaro mhono tumambio karo dobanu yabo harambio hajane ngaria esukuila ndashinda na mzingara omhono majia limimtsanga haukayeta bati saihondwe ada masuala yaho uriniko bantu ngo bizari mbabe ese yovu mumebeshi haba hamanga unashiha hako isati vumashe fuba na menja kana shihaya chakashende okay yabe message musyo haho dojobe misyo bazila hale o wando wakonto ambo fano hafinja naziziye dingo hii hai zabari ndinu waziye watida ilie imana wami antabiho aziumba namziye ba nyori urunde khere mela pib anis bote vortwanza rambe tour la mrumshe hauma na mshe bote wajehanti hahuzankame yani tour la mana mshe. Vente de bijoux, métal au plaqué argent et plaqué or, fabrication des bijoux personnalisés. Wajaunga waju fabrike zankameza hanyu wateze kulere mtoka hanza mkaze wandunda nyiwanyi yani personnalisé. Wajaunga huzao kanga sahari subaiya Chalet, tissu pour Kadoulas Melimeli Najaf Udurungi Belguij. Uzi nana uzi waheze joho neze dagila yani piyange nizo pour Joho et Dragla. Nkadzulase, Melimeli Najaf Udurungi Lain. Juba assorti avec Maruma. Wajam sidazu Maruma. Let's go. Amjum tinani zenu mberzahe apa ngamjo mpara. Sha ekamu mpara namambe c'est la part de mashde ngamjo kana promotion.